Hvala. Kolega Durotović, Mirsad, izvolite. Ovako, malo je nezahvalno sada ovdje govoriti o budžetu s obzirom da većina odbornika u ovome sazivu nije niti usvajala, niti donosila odluke o utrošku sredstava iz ovog budžeta, niti je sadašnji gradonačelnik također imao, ajde kažem, nikakve direktne veze ni sa donošenjem, ni sa usvajanjem ovoga budžeta. Međutim, procedura se mora ispoštovati i mislim da mi kao odbornici starog saziva bi trebali malo da se osvrnemo na utrošak sredstava kako bi možda dali upute sadašnjem sazivu Skupštine, a i našem uvaženom gradonačelniku, da se neke stvari pokušaju ispraviti kada je u pitanju ravnopravna raspodjela sredstava iz ovoga našeg budžeta. Ja se neću osvrćati previše na pojedinačne stavke, osim neke 2, 3, ali ću zato reći nešto drugo što želim poslati poruku ovome sazivu, a kao što sam rekao i našem gradonačelniku. Ono što sam tražio u proteklom periodu od kad sjedim u ovim skupštinskim klupama je sa više odborničkih pitanja pojedinačno tabelarni pregled utroška sredstava iz pojedinačnih stavki. Između ostalog, sredstva za organizaciju prijema i manifestacija i slično, grantovi za predstavnike mjesnih zajednica, pomoć vjerskim institucijama za izgradnju i rekonstrukciju objekata, finansiranje udruženja koja se bave civilnim žrtvama rata itd. itd. Nikada nisam dobio odgovor na ova pitanja. Nikada. Želim također da vam skrenem pažnju da je prije nekoliko dana sud u Banja Luci donio presudu korist Transparency Internationala koji je tužio određene javne institucije i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, ali i Republici Srpskoj, upravo zbog ovih stvari. Nedostavljanja informacija o javnim nabavkama, tenderima i utrošku sredstava. Neće se na ovome završiti da sam ja postavio pitanje, vi niste odgovorili i ja sjedim i šutim. Naravno da ću pokrenuti neke druge mehanizme i doći do ovih odgovora. Zašto se kriju podaci i informacije o utrošku sredstava? Otvarate bespotrebnu sumnju o nenamjenskom utrošku sredstava. Da li je to potrebno? Bilo, evo da kažem, prošlom skupštinskom sazivu i našem bivšem gradonačelniku. Zamolio bih vas, gradonačelniče, da utječete na načelnike odjeljenja ili službe koje su dobile ova pitanja da u što kraćem roku dostave kako bi izbjegli, kao što sam rekao, neka druge mehanizme traženja odgovora na ova pitanja. Sad ću se osvrnuti na neke direktne stavke gdje sam vidio da sredstva nisu potrošena, a bilo ih je. Finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava. Imali smo predviđeno 15.000, potrošili 9. Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Ljubije proslijedilo je nekoliko zahtjeva prema gradskoj upravi koji nisu ispoštovani, iako je to vatrogasno društvo s jednom 80-godišnjom tradicijom, iako su uglavnom vlastitim sredstvima isfinansirali obuku 18 polaznika, novih dobrovoljnih vatrogasaca, iako su iz donacija nabavili vatrogasno vozilo, opština je tu pomogla oko registracije samo tog vozila. Ostao je određen broj zahtjeva koje gradska uprava nije ispunila, oni su mislili da nema sredstava, a evo vidimo da je od 15.000 samo 9 potrošeno. Dalje, kada je pitanje pomoći vjerskim institucijama za izgradnju i rekonstrukciju objekata od planirane 42.013 je potrošeno. Prema mojim informacijama, Islamska vjerska zajednica nije dobivala sredstva, iako su tražili u ranijem periodu da se pomogne rekonstrukcija obnove nekih vjerskih objekata ovdje, nisu dobivali uopšte sredstva, a evo vidimo da ima neki skoro 30.000 maraka viška sredstava, neiskorišteni. Finansiranje udruženja koja se bave civilnim žrtvama rata od planiranih 30.000, samo su 3.000 potrošene. Ja ću podsjetiti još jednom uvažene kolege odbornike da je skupštinski saziv grada Prijedora 2012. godine donio odluku, odnosno zaključak o zabrani finansiranja ovih udruženja koja se bave pitanjem civilnih žrtava rata, pretežno Bošnjaka i Hrvata. Ti zaključci su još uvijek na snazi. Ja sam tražio i tražit ću sigurno i na narodnoj sjednici još jednom da se ispravi ova nepravda, jer mislim da nije korektno i nije ljudski da finansiranje udruženja civilnih žrtava rata budu izbačeni iz budžeta, a u istom momentu da se boračkim udruženjima dodijeli 392.000 maraka na godišnjem nivou. Promocija privrednih potencijala, to sam tražio povećanje te budžetske stavke, imamo mislim nekih 1.000 ili nešto maraka, 1.500 je predviđeno. Ja sam prošle sedmice vraćajući se sa jednog službenog puta iz Švajcarske na ulazu u Sloveniju iz pravca Italije.
u daljini ogroman billboard, možda neki 5-6 metara sa 2 ili 3 metra, znači vidi se sa jako velike udaljenosti. Zapalo mi je za oko, piše Kozarska Dubica. Približavajući, usporio sam i znate šta stoji? Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, opština Kozarska Dubica. Poslovna zona, dajemo besplatno dozvole, prostor, sve za potencijalne investitore. Na ulazu u Sloveniju iz pravca Italije, na autoputu. Mislim, jedan dobar primjer kako bi i mi mogli nešto u tom pogledu uradimo i naravno na promociji ovih privrednih potencijala grada Prijedora da malo više sredstava uložimo. I na kraju, kreditna zaduženja. Tu sam našao odgovor kako je naš bivši gradonačelnik zaslužio povelju počasnog građanina. Znači, u periodu njegovog, ajde da kažem, stolovanja ovim gradom, grad se zadužio za 36.756.000 maraka. Dužni smo još nekih 21 milion, rok otplate je 2031. godina. Ovdje ima jedno kreditno zaduženje na koje tražimo odgovor, znači kanalizacija, Tukovi, vodovod Crno Vrelo. Jedino kod tog zaduženja ne stoji kad je podignuto, ni kad ističe, kad je rok za otplatu, stoji samo 25 godina, 8 godina grace perioda. Mislim, sa ovolikim sredstvima i ovolikim zaduženjem grada nije bilo teško ostaviti dobru sliku o sebe u ovome gradu, međutim, i moja djeca će još pola svoga radnog vijeka provesti otplaćujući ove kredite, a većina ovih radova sigurno nije izvedena, evo vidimo sad na terenu, nije izvedena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i mislim da će grad tek u narednom periodu imati problema i sa kanalizacijom koja se upravo završava, a koja nije urađena u skladu sa propisima, ali ostaju nam problemi da rješavamo, ostaju nam kreditna zaduženja, a drugi nose povelje počasnih građana ovog grada. Hvala. Hvala.